umankabelo sports emprovinsi empela banyakahle ngifikilela ngonyaka odlule uma ngifika ngeluzi yizwi into yayo ngixoxela ubani wabantu ungazichazela Mankabini ogale kwaduma enkaba ngesesports bese ngithi ngizobatshela odadewethu njengasabatshelanga wafika uma ebusuku ephupho wathi mamntanami ngicela utshele udadewenu kodadewethu isangoma ukuthi silandile sihlala khona cela ngihambise ukudla uma ngimfonela udadewethu ekuseni ngimtshela ababaza bese ethi udadewethu ufikile ubaba la ubaba wathi waza kukhombisa la sihlala khona wahamba naye wafika wamkhombisa wangena etoilet ubaba wathi sihlala la sidlala siyalanda bangele okulandela lokho wasethi khona umfana njalo uhamba naye kuzala angitshela ukuthi kuyayotha lo mphefumulo bese ngithi ngenhliziyo ngeke ngikwazi ukuphumelela ngoba abakhuluma bakithi nami bakhuluma nodadewethu uthe kunjalo ngolosihlanu afika ubabiyami uthi ngolokhoza unyazi lapho uthi ngolokhoza uthimela uthi awuye ekhala umphefumulo wathi wasedonsa fasenda ngapha sandla ngesikhathi sokudla wadonsa ubaba umkalendlela unengozi la eshiyeni wathi uyabona into yokuqala elaqala umtshela qala kusho umkalendlela abantu bakini inkosi ukuthi sendlini